Sir, baru beres syuting. Iya dong. Peran jadi naon? Antok. Jadi Anto. Si Anto teh jadi naon itu teh? Jadi aing teh nubuk jalma bos. Nubuk jalma. Terus Lu digubuk ke sawah gitu. Ke sawah dijadiin Oh, begitu. disatanya itu pae mau. Lu kumaha wae teh dialogna? kumaha cing? Bisa dicarikan tuh saudara. Itu atuh. Anjing, berarti keren. Gak apa-apa bos. Yang penting kita selamat. Anjing enggak dialog dong santai. Anjing. Jadi Anto Mardoyok syuting layar lebar ya. Jadi biasanya kemarin kan pernah oge syuting sarua horor komedi yang judulnya Bernapas di Dalam Got. Jadi peran utama kan banget teh eueuh teh ke video. Aya nama aya di layar lebar. Jadi nanti kalau sudah tayang tonton di bioskop terdekat kalian ya. Well. Guys, ini jadi Pepi guys. Pepi. Dia jadi naon? Ipang. Ipang. Pokoknya dulu yang mau keramas, nah datang aja ke Dimas Salon, beralamatkan di Majak. Mantap pokoknya madu. Itu aja. Well. Ang kami keramas ya ketawela sebenarnya. Barenang. Sebenarnya. Barenang. Ketong benang. Hari angna masuk keramas ya. Pokoknya mah guys. Tadi kieu. Mantap, Pak. Mantap saya di keramas mah. Keramas tidak? Warna rambut bisa. Tuh, tak, eta kemang jamuna bisa dilengitkeun. Mantap pokoknya dulur. Pernah Dimas Salon, well. Mantap kan? Ayo nelpon. Mau pangangkatin Malaysianya. Ih, pan teh sopan cenah diangkat ku ieu. Halo. Kayak mana dia kayak disayang dikit dia. Kayak disyukur lah yo. Iya, nelpon ini. Naon? Kecan aya. Mami disayang mati lamun urang ge sakulungan ka dinya ke Malaysia ieu. Iya, nelpon di wae. Ai sia teu ngadenge, cek aing teh, mun disayang mah ku aing ge dibikin dia babal. Sia teh nya, pan sia sok nginjem ka aing sia teh babal. Konyol teh sia nya. Pan sia ge sok aing nginjem. Dan teh tuh. Sia teh angkat ku tah ah. Nah, ieu mah ganteng nu ditagih. Naon deui? Oh, neng. Henteu anu ju ieu di keramas. Bon, sagara beli mah. Bon. Sumur, ai kawewe. Ai teu nunggu ieu mah. Tulis kumaha aja tadi teh ah. Pencetan wae. Oh, dipencet. Luar biasa terus di keramas. Nah, terus dipencet lur. Pokoknya tong gila pokoknya anu orang Maja, anu lewat ke Maja pokoknya tahun pada di keramas, tulis dipencet di paras rambut, mampir di Dimas Salon. Maknyos yang dulur. Pokoknya di Dimas Salon luar biasa ya. Tas keramas tulis pencet, mantap. Mantap. Anak ketuduk ya. Tapi keramas tulis pencet dulu, anak ketuduk.
Lur, mantap. Bisa disadapi ya. Suara kena kejut. Siap lah. Oh, Seger. rasa belum seger banget pokoknya guys. Jadi jangan lupa kalau mau di Paras, keluar sama Jalengka, Talangka, mampir ke dia Kak Dimas Salon. Well. Masih naon tebal? Ulah penting geus kedatangan karuhun. Karuhun naon sih teh? Karuhun anu di dieu mah kalapa koneng. Mau kenal di dieu. Anjing murah. Aku jeung ulah di dieu. Di urang penting geus kaimpikeun wae ieu. Karuhun mah teh kalapa ieu. Ulah di dieu. Aku jeung nya balik. Siap. Kami eta mah. Jauh kan ya? Tok geus ngaliwat. Bang, kamu kenapa bang? Aku semalam jatuh, Pak Anton. Pak Anton, semalam Ipang jatuh. Saya namanya berperan sebagai Anto, bukan Anton. Oh iya, Pak Anto, iya, Pak Anto. Kamu jangan lebay, Bang. Pak Anto kenapa nggak kerja? Itu sakit nggak? Jangan, nanti dijejak. Aing malah lawur itu.